Hello, nandam namo SCCC Khrihfabu app kan ngai mi hi mandan kan van impiat halai. I app nan download read low asia chun App Store a SCCC Khrihfabu dia mko asi. App nan vam he a kan hika homepage a an kalpin halai. I achungi achol mi jate nam hu mi he June tha, July tha, August tha agenda program kan name mi policy. Homepage akan member chazin, calendar, bylaws, weekly events, membership form list, scholarship form alang lai. Member chazin zau nandu achun member chazin him he piak lo kan Khrihfabu member le in chungkhar alang di lai. Iabana a reverend un iap mozin te chungkhar an in address le an phone number na her achun ama min kevam he piak lo in chungkhar di lak le an address an phone number alang di lai. Chun SCCC calendar na me chun July tha, August tha agenda program kan nami velde kha alang di lai. Achan te zong na tial lai chun a location amun zong a tial di. Kan Khrihfabu bylaws real na du chun bylaw ti mi kham he piak lo real ko asim. Zerkhat kan chul changning zau na du chun SCCC weekly events dia kan he piak lo kan chul changning khan mu kho lai. Member thirlut adu min hanu ma chun membership form ki me piak lo he kan che feeding pola lang lai I download ki me piak chun open file chun ma he print ko slai I kan pastor te lo le kan church deacons na up ko slai chun siang hak chia cha abam nak sok adu mi nan uma chun scholarship form ka me piak lo atang tia khan apply here ti kan mu lai na mi lai I chun hi ka hen che feeding pola lai ka phi piak ding selai achong le remi pathum kem he lo Bible Khrihfabu kan ma bukong shroitu pate kan pastor Paul biak en kan zo khan piak tu lamhan thla video Paul mu kho asi Bible le Khrihfabu zo lo real nan du achan download iOS at nakin piak vailam da ministry app kha download piak lo Bible le Khrihfabu nan mu kho lai kan ma kong thai nan du achun about us the mi ke me piak lo kan ma kin kan mission vision kan tuan vial te adang dang mu kho asi mishrai tu pa pol mu nan du achun ministry leaders ponge azumi te ke me lo department dang chiao I shroi tu pol an lang lai abiana deacon pol zo nan du achun board of deacons me lo shroi tu Paul nan mu lai Khrihfabu pa pet le nak tuat nan du achun phone chon nak kha me en call kho an si adang department zong katakin pet le kho an si pet le nak tuat nan du achun hika dang a hin til kho si short sermon man thak video zo nan du achun mi re pong ezum te khi me piak kho asi